Dudu, kameza kula. Wewe nini? Kameza kula. Kobe. Ale tobonela okumbia tata mwana vya musantu tobandi ukende mema bisu ndenge to kana kina tongo kuzala kana nzira mususte bo bandi bisu kazaliyo kangwana mema bisu kubisa bisu isika tozali kukenda na kimia ndenge na bulengo na bino na kumu na tata pe mwana pe eli musantu amen amen Bobana
Commandant. Commandant. Après, notre chauffeur, c'est un Capella qui nous a conduit depuis Kinshasa. Jusqu'ici en Banzan, on va voir ce bus de la Sotra. Et bientôt, nous allons vers la droite. Destination de la mission. Ce que les chaises peuvent être.
Toquette. Sam Toquette. Très cher papa et Sid, à l'occasion de votre arrivée parmi nous à Bangalungu, la famille kimbangiste rangée derrière moi vous souhaite la bienvenue, que la divine providence vous accorde la santé et la prospérité. Merci beaucoup, papa, représentant. C'était à vous. Autant pour le salut de le salut. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Comment long? Ça vous avez vous êtes au Québec. Ah bon. Monsieur, Très élevé. ah, on dirait que vous Jambat qui met. Celui-là, je vais le connaître. Comment allez-vous? Très bien, papa. Maman. Nous sommes encore aujourd'hui. Eh bien, vraiment, je suis très heureux parce que le colonel s'est mené consacré toute la matinée. Maintenant, nous allons achever par l'équipe, je ne sais pas si vous allez assister. Voilà. Eh bien, nous allons directement en route.
Kena kia biza yezitu kiami kena la yaki tusa yani usia lo makose ka filishan sa disi wankati yani sika kalebe yani sika tutela mamonsono manande muluta yema kuya kuntwala yani sika tutela kadi sika sikilebe tezile songa mambu mana masikezela kanji kuna imvo pomya mfumu Yesu bubutuzolele landa kana yani mbuta yoyo mfumu Yesu momo kasila nkan bwe imenena kwa beto mulumbu kya uno Yesu bukamanisa watombuka kuna zulu mebubu beto unu tuvwene munjo yayi balani tutabokolwa bakimbangisme kimbangisme tuka kyantangwa Mbuko nzambi wena mubeto nzambi wena bakati kweko sikiza musikila yebeto kadi watushila nshidini iku madomo bamama lukutanga mwena igumu vobutili mwana kita bila kubana butulu dono kalududiko lubaka mwana lutula kuluduja njo seja mwana kamaza kuna luli bosika yimbilago kimbangukula mwana wala sika kuluka muna mwangu nurida tadi vogotili kwaku bakongo ulatali jabankaka zetu ikuna tukaulu Merci. Nous avons fait le
5e jour ya mkutulu apapa mkulu kantuzivo 14 à 18 kamvu kamandu maka manabela mlimu mjani tuzoivo beto nuna le 12 février 1914 mwana wanje tatata suri kimbangu butugini tata kisoro kele mutele danya bukabutuka imutangu yoyo guerre mondiale yibandi batuta le 25 mai 1916 tata kadunga na kangani salmo butuki guerre itaki batuta le 22 mars 1918 tata Daniela Kuntima Joseph Butuki guerre humaine tata imama pakafiti mayindu ngeye pakafiti mayindu mufimba jambo lezizolele boba vomarine pakumuna 1790 wako wabokidika njalo sika kumuka kasimama musima kalabele la 14 à 18 uhuru 14 à 18 tuwili na mambo kabantu babutuka tata siku kimbangu amina usandili keni kwa mwana kimbangu sha kutuka yako mais 18 bubu tata mfuma lolo kapitu kusonga ntangu vono mukileke njezikiaji akele mwananga chaque fois tata kutika kuiza situena papa muta sikena yami simi papa papa mkumamando sikena yami simi papa kama unatengeza kuikwenda tata kima mteme kuikuma sana mungu amengita kukisimba kuisimba mungu amengita kukisimba yakala mwana kiana nasozei kwani hasbeni kwa sana munangeye munawa kumtima simba mkili vogele ona bele kwa muntu nzambi yubula kwa nzambi kitopanga kama shungu tovolele mumhasi zizi nzambi chikaboba kadi amuko noboba kwa bantu ebu lusempile jambo la mashungu nzambi ibuga bele ebele ngikikono kadra mintinuko muleka suka muntu nzambi kadra jingamba ko zileka suka muntu nzambi kila kila alikuwa bele La résidence spirituelle avec le côté la chapelle église. Le bâtiment scolaire, le primaire et le secondaire, l'Institut Mamamulu, le Banzanumbu, l'œuvre des fidèles qui mourent. makamu yonke oyo tuzakomona yango ezakubolesa biso ikiakila zwa nkanda tobuma toyiba etobo makamu yonke ya mizo kokabana nde yango wana banzambi mosusu tusike ye nzambi azali mobiso satana azali mobiso bango mibale bakokundela wana ozonda nzambi akokosa nzambi akobiso mukolo wana soka yango esuki ntango etumba ya nzambe zingia yote kisa bakobisa alobaki nzambe natondi yo botondi okamati makambo na yo monene oyo ya bule obumbi yango na bato ya bayele oye kopesa yango na bazoba na bana mike papa nasepeli nini na bibi eti ngai oyo
tata apesa kimakambo yote pai na ngai oyo ayebi ngai ayebi tata oyo ayebi tata ayebi ngai elomela mitatu oya epai na ngai bino koza komona mpasi ya bana kito akoza kolela mitala okolela amutiyebese omiti onelili tokotala nini bino konyene tika mokokokena te oya epai na ngai L'assistance est à l'extérieur. Imbangist, oye! Imbangist, oye! Batata, bamama, bakaka zetu, basadi la bingana, kama lumbu, kisanga bwe, kama lumbu, kimosi kiko, batate bamama, lumbu kiki, kia kikube menatuka kuna matuti, kali fulu bya bingi, beti tomadila,
betitoma zina moyo kansi balemba ni
mambuta tuka kwa bisadi na tekwa bana papa utulolokela utukitula kweto pasi twabiku sobu kyampa kifwene musadulu muyinza lyako bikene tukubika moko twavutula nlemvo twatonda nlemvo twalomba nlemvo mukumbwa se ye mwane mwanda vele mukumbwa se ye mwana ye mwanda velela papa kedika katwena mamingi ko wayenda kuputupila zikindu na tebu zikidi tutana lumbu kini mubisi molkanga tufuasa na yao anano angenganga nzambe yesu mbeka kale ye batu bamfina makunga kindu payite kabwa bonadina papa tutondele beni bung ditukidi munantima kumukusa kutukingula beka watu yidikila bo pasi vontima mietu miatala kwange ye viluka tukubikeni moko twavana sedie tumboti mukumbwa se mwane mwanda vele mukumbwa se ye mwanda vele telama tuvuande no tukala na pi yawogela muki kongo be ngatu mulingala ndinga tazole siapo bela mbanza ngungo ye na lingi kutuna ba mama nzolele yula kwa ba mama ngatu diamu dena ye no ubye batata diamu ditakulu wange mpasi nzolele azaba ngatu diamu dena ye papa ngatu mutile yako ne diamu papa matu fati kala betu makatu nye zola lunde misiku yenki luvuva mulwa wonso no gana lwenena zola lunde misiku nkidiaka bisa bamama kumbanza ngongwe batata
ntete tomene mone kiesi muna kambano kembi kumbanza yi ngwidingi slogan ya beno mbanza ngungu kwa kangamane ekangu kweidi kutukila diamudena dedi nene kwa kangamane kangu kukumpedi kutukila. En 1921, le 12 septembre, kina tataka kangama mono yakala mu funtatu le 22 mars 1918 lumbukine ya utuka ilu kanula nzambi ngwidi lusantu lo vovo kele va fuluki akivo ntangu za gonzo no vo papa uzikututala mono yale makananga si metata kata zaba tu kudina ko mono yake mona mono ngatu mono kayano ko nguta buka kuizaga na papa kisolo kele lo kunzala mayane pa umbongele unturi ni mutulu mbutika ngani buka kwenda wele kunzalama untulu mutulu kama nabi kwenda wuti kisimbi muna kibeni takisima munitu bona lo mukyan kaka ya mwana vo a papa ka konzola lima kya kaka kyadi kimbakidi papa wizidi mama fukamane papa mfombanza fukamane kani tangwina papa kununtu kuna boma mono pengile fukama papa wizidi na wini mutadia luunga na kiangani nzebe bo turi mono pelu eki kuma kani mamfukama twena papa wizidi simbiri mama eka semono kanima eh bien mbuyidi antoto modiam nankyami kyadi kyansaka tata mbasika kontela ngando ngeye ko lendi lenda kon simbako kunan twala swazabe tuku bonan tangwina papa kuna Lubumbashi ou bien Elizabethville bosika yena moni ya yuvula mama nkyaki mpakelo kunsonga ngamono eske nge mama ngatu papa simone kimbangu kayano konguta yani no kutoka na sengindu ko swazaba ketinge diamu dinagana bona sabumina bonso buntele vo mengange mpasi kansi kwa konso diamu intangwani mbusi ya izi welu sansu kwa nkaka kaka kumbesa yani vo Joseph ngeyidi le mosimbila nga sediaku kadi diamu di mosika tutela kedi amudina muna 1910 la kale min samu buna muna min samu mine mekala tata yani we kalu vila kana monosia wutuka diaka muna 1918 bia wampela yina ntima upamu kini ani papa ni kafue wena kuna Elizabethville koma diambana dilena ganga mana yani prisonnier ebobu yarisia wutuka diaka mu 1918
yani vo swazaba ntangu ilanda bubu ntangu ivueni muzaba vo tata simoni kimbangu inani eske kuikila lu kuikila ngadio kalu kuikila ngano dia mudina ko nie beto bang kaka bimpovela bingi bwa betulut la bobanga oui se wutu tuzaibi kansi mwana kandu ako vila kanensinsa se wutu wi kansi kyantangu batavo bobo muntawi eske tata simoni kembago banzaba te ye wunu kiki kabanzebi ko tata simoni kembago katindani mwana kumwe midiangenda kuntima Joseph papa yani kumwe ni Simoni Kimbangu donc nkumbuzo leza nawo mwana nsamukiba kundongelanga vo mwana muntu tangu ina fomu yisuka karanza ndo katuka beto musetwe nangaunge mwana kanima luzebidi amuni nangatko luzebidi ko Yesu nani buluto mndeza abadi nebo yani mwana nzambi buna kwenda kunagata de yani kabazebi kono Yesu mwana nzambi vinyile bakuvinyila ngatefo yewunu kiki eske beno luzebo yani Yesu mwana nzambi lutomende zaba kansi kuna kwa pamufuidi kapanzebi ko kyali ba mama kumbanza ngongwe batata ngele kumputu nsanguzi wakane tata na bino akofi papa na bino batu ba meli masanga ba sepeli ba nyenye le yamle no wa mana butafo ve daro ko mama batu ba sepela kandenge mususu ba le roi ba président ba empereur batu ya ndenge na ndenge banganga nzambi ya ndenge na ndenge bakukufaka nani nganga nzambi oyo kakinde tango kufaki batu basepela kinani nganga nzambi na lo wensango munza vo kina kikafwa bantu bamone kiesi luzebi pourquoi mon ba foti yangarala niene mpona ngai batu basepeli na tina nini nani mutu oyo wana kati na mokili ayibete nga na salaka ye mabe azali en tout cas kenda na epai na me ba flamand balakisa biso pasu nga na sala muntu mabete eske na kokaka kosala bango mabe ndenge na lingaki kasi te na sale mabe na mutu te kasi sango etamboli jange na kufi bato basepeli bameli masanga mawa biso leto fungola miso kasi mpona nini boye moye te me bobanga na bino te ngai nakendanga na putu mpana na kukufa kona na putu te ezali mokili mwangai te c'est-à-dire soko ezali mokili mwangai te na lobi boye pamba te na butamanga na putu te mono kona nkamba ya butulwa rana ya butulwa ka menanga titiko jamais tout le 22 mars 1918 à 6h du matin ya butukila umagana kamena ya bitindi diagako de songo le voka leni futuka kunima ko kuntwala katukwenda bantu ba mwine kiesi tengenda fuidi nsangu munende
bantu babumba ne yenwana balumba ne nkuba yamane kya midenge nda fuidi kyali bamundele kuna Genève kati kuna Genève kono ina swama bamundele kina ke bawonsangu bo nsangu bo widile ngenda fuidi ko kuzayir bamundele batama kutu seva batoma kutu seva kadi nsangu za tulu wakala le 3 octobre lumukina kya zengwe nkandu kumbanza ngungu bantu bamundele batu seva mais vraiment vous êtes les macaques vous ne valez absolument rien pourquoi ba mwine ne kiesi ba wiri vonge fuidi e bo munge muntu ndwando ba mama e batata diambo dinagana oh mfumu za wonso nganga za nzambi za wonso buzifwanga dei kansi buba widi ngenda fuidi kiesi kilungine wele hakei oh ngayo yote oyo nani oyo ezali nani mukolo wana tozalaki na Goma nie mukolo wana tozalaki na Goma ebie mwana mwasi awokaki sangwete ngana kufaki tango awokete papa asiaye papa non ye wana lakisaka penza solo Saint Thomas tango tokomi tokiti na avion mbula pesa rake kubeta mvula inene kansi mwana nkento na ndio antuka mwana ngana kingeni jambote kwa mbote obola kama nita wonso mfeto kukana ka jambote vo indu na kibeno nunzebi bokazi tala mono ungene jambote ndo eka bo wisa futukila mono eka ko yeyenda ne ko mbo wafwa mono sinda bongi baka jambote ali mbongele nomba yingeni nomba luzebi yo baka kabazeba unomba ko sinda bongi okay kongo tuzebi kiti nomba luzebi yo nie tangu tuzalake bana moke bankoko na biso bazalaka kufuta mpako bazalaka kupesa bango iloko nini ezali elembo l'État belge asalaki kofuti mpaku bakotia solo tembere na kati na buku kati bapesa iloko wana ozali kotambola na nzila bakutuna yo te tango ozali koleka kaka bauta sola si afuti mpaku pamba te iloko wana kalakasa bazebi bo wafute mpako ako kabalini kuyula ka basoda bafuti kuyoksa leka parce que bazebi bo wafute mpako mwana nsalongela mominga mwana muntu muki tangi sulamba gando kambuta bobo ka kitu kidin katu bona bi kala bona ko ngena kasi bo kwende tona katu lendi futra diaka ko ni mako papa ba mama dengenda wafwa e boba mbwini bantu bampila yina kieske ne yawo bunga tukiadi nsoni zene yawo ngatu kan soniko Nye siluweti munkana nzamye bantu bampilela katibwe bakadilanga tutale no munazingana kapu kya makomole nzila ko mensambadi nge papa si tutangile katibwe ditele dia modina tutanga munkumbwa seyo mwana velela mampa mabungubi mena na zeke kwa muntu kansi kuntwala nwani unazala kwa nienge sisa sili tikizinkeli ya mudi mampa mabungubi
mudia mpaka zikalanga woni kiki wonini yokele mbazi kinanga wonini yokele mbazi kinanga woni ngena woni kwa kaka mbazi kinanga keko bakubata kasa ntanta mabona bakunatse mula bikedi mampa mabungubi botema dianzenzo mpasi kansi mbazi kinanga butula muno diekezelo ezelo mutule muno kesi kalanga ndenge ezelo nabinu izalea wana mbaza ngungwe soko bachiyo na munoko balubi ale marché yango boni mino yema kusepela meno tata masuma wakitu kensa kuleni kilenda diaka ko bakuwani madia mambo te kameno meken samwe dia ko dila mo ngato mama na matele mampama bongubi mudia mwene nzenzo ba français ba vont mentir il en restera toujours quelque chose mwini nsoni zeko ndawudi kwako bantu bampelele batomene kuikulo mpendo diangina fuidi ba mama iba tata lumukine kilo wavombo diangina fuide kalu tokane singindo ko mori kele de diwo ko muntu ko iga bantu ndo nzambo ba fuidi ye wuzundi ya makwende ya kokoy bona ye kan hoki ana laka aloro ko kidi kimbwani kweyi kweyi tubwa bona e babinge katuzebe tumpa ko yena ko ba mama batatu akaro moni wonga ko moni kinende singa ko fuisa nsoni ko lumbu ki fois ba mama batata dodo ko fois parce que c'est nécessaire kadi kuna ka ko no ngoy nituko kati mabu maka bataka bwanze lumbu ki na sito la iswa nkunga de zebe le zebe nkunga una lo mana la iswa c'est-à-dire ntangu yina mbado muntu potakona yendi ko buido ntoto tabu kide ngambo moma won sono kata fangula wo kata mazaba ko bulanda sinsu mukagana alewe kan siankaka zola tulunde mi siku to salabi salu o monon zola le nzambi tutalene mona yowani wantete mona yowani wantete kapo pekina kon gantete nzela zole ka kulutagisa 1er Jean chapitre 1 verset 8 à 9 pardon oui patena ya kutalabino mpusa nanga izali mingi patena kwa kutambola kasi nazali na repos bino bolubiete awana mbanza ngungu likambunde kanga makawa izali likamba solo kasi bino bata mbanza ngungu busala attention pana nini dekambwana ekufungwa nawa rama kutukila mambo mana nge ukalanga kwa mbanza ngungu ze mano mvuide ntoto wu akele kampasu mananga Yesu ndile bantu mankaka pourquoi kadima kanda manzama gonso kwanga imakuiza keti wakuba mwana mukubatambula kane bubu tukala ye possibilité nga bubu tusiri bubu nga akuna Amerika mna konso mvu 1000 Amerika bakuiza kwa beto 1000 mna konso chaque année kansi mwini vo ko yikubatula mono mtangu yi katone nzo mfuko baleki sako batere mna konso ngonda. Après 2 mois, 250. Après 2 mois, 250. Alors, tout le monde voit que tout le monde est d'accord. Baou kabazuru kona leka kuma kwankako. Ebu betuka tutungi. Ebu mpendo zola nkatukwani. Ebu tukondolo zola. Ani bisalma tusalabe boyi. Tunta dibuili kumbanza ngungu. Mbebe to bavuva matukalanga. Le 3 octobre 1921, qui ne va pas la condamnation à mort à Papa Simo Kimbangu,
Eh bien kana matala tala te kuna biro kala administrateur endonga bantu yakala kukumbanza iyi sari kizebiko eka bantu bana bamana kuzikinyete ko kuunu kiki bagonse be wa voite vert blanc kasi muntu mutiki nkutukene ke kala yani bakaba voite ndombe bakaka ba voite bleu bakaka ba voite blanc bakaka ba voite rouge kan si lumukina bagonse no lele mosi ba voite demna kyambi zola kwa kala yawo bobo ngi mono kumbanza ngungu ebe zola ngatu kumbanza ngungu bubu nyina tonowani nyina to finge bantu ba mama no kasaro cha beto kokina beno kumbanza ngungu ri bita mwana bulita yoke mankondo bikwa le futbioka yensaki yebima yembala sadi mfutu mwana kiesi anado kadu sumbiri biko ngana no sumbiri ngenge pasi biya bilunge ni bikwanga sumbiri bio bin batata ko ko tarugane mfutu ba mama kani kima damba ka bawa ki kongo kondo moto bana ke kongo leta ani mikoro memu ko mitabu kwa kanana Mama oye! Papa bukatele kati Kongo kiandi kalwete toma ke uwa kwe yuvo di bio bilu bio kesi di modefide sumba lu sumbi di bio ngati bia beno kibeni nye donc Louis dindinga ya tata ngoto emono kanima bona luti de yor kama kiyombe bwe vraiment ba mama tameni yangala la ilu muinu tayoke madioko lutayoke yensaki lu sala be bingi kyoke ta wando kungungu kwanga keke ntalu kungungu peka ngifetu fuele ntalu kwanga bima beto tusalanga mtoto pendo nzambe wakano mongo ngone minaga kanzutu entoto luvuidi wa mpimpita kalu kondoro le kwako e kansi bubu kwanga ntalo sume fili ensanga ni nkondo yo e kezi wontalo kwa batekaje finsanga fili nkondo fefe mbuino ko fya dina regime ya mfimba wina nkondo bonso betu regime ya mvimba kuna matari linkaka 8,000 10,000 11,000 na ba plebe nkanja siba kwa hiyo bia kulu sengi sanja hii dimeni mada kibeni bima betu tukunanga nkibima ati bima bina muna kwenda kuna plateau de bateke bana bazebi kuna obeba bafleki bakala zuzi kulutendele ndanga bazebi bete butusarila kuna bwana loso kuna bwana masangu kuna bwana nguba kuna bwana madioko ebi mabeto mono isaranga ebu biteka ko tata ngoto binga tu ko tata ntalani ntombo lentalu mais c'est faux nana no milki oui farine ya mampa ukenda vo shere unatujidi kedimpa ndanga tulenda tekentalu c'est normal akambo bukile kadi nkondo mono ko mi punanga koko bobe to bago sono kani tukale ye yade nguba mono nzale ko zisume nguba ko tata ntalani eske ntalo ye bateka ko bantu bakainda ko ntekela kadi mono musala ngene yani musala kenena alors mbote tasala beto nzenza za zingi zitakutukuizila biza ungatuka bizani Presida akuluba kade kamumuko okuluka kama kamwe beno bulu telefo biza ungatuka bizani enkiba dia nye madioko yensaki c'est vrai bawo yebi kwanga nyokutuna
Bao vo busy kwa beto kwa kontu kitudia kontu ke papa kiokata dia bao dia kakina badia bubudi buni da betu da di nende kuna Amerika kasi bao bafuti zora kuizi tarampe kukwa tuke salu ebo bakuiza dinkondo menateka sumbingi orke ba mpe bisalu bazole lebio salbi antoto surtout bibonga ale bantu batano ale ndendo sale ba mama yibatata kunanga ebuna akile kama mama ebuna sufrensoni dodo kolo mbote banga menateke bikwanga bya wontalo katse beton swaswani parce que bimbe betu saranga subanka sura tando mazuti matombo kele sadi ntwabe to bangu anangele sola kuna nsona nkulu pangu kamino ka fati be ko ndatina amele ntwabe to kitikidi kamino ngato ba mama kele ka to sala vo bete ba wonto to sadidi bima be fitu kulu kentalo bima bi tabale le mudeka tazola de ka salonko yamene ka amitu zebi vo mbongo za zingi zekena mbongo za zingi to sala to funtuka beto ka tukabulwa ko muntu ko muntu wonso no kotere munzo ibe katala rangala ko ne basambila kanti mun ka kungana nsoniko mun kesi kungana nga kari katobatikila buko beto mpaka tena muntu ko tukabilako beto kibeni tusalanga sala wa funtuka mawudia wa mwana muntu uzikugana kime bonso bya kese mwena ngatata kisombe ntama uzikuduwane tolo ntama wabone kese mawa langa ka yengi boko kanga boko ebe no ko fofadi ko lul kanga no tati kisombe ka kisikulu kabila ko wakini kaba kwa nditie wunu kiki abe vraiment exceptionnel kasi mbeba bingol benen taku zaba ko lugana nga woni ko man mu taku ko kabila taku motifo na gana kale ngawu nkundi amote mo nan tango mpasi idi adu de beto katele lendi lenda kala muntu kitantu ko beto bantu ba wonsono batata nzambi to foti zola to zola na ye bantu ba wonsono kabeto bakimbangi sekote na zola ni kasi zola ne bantu ba wonsono muna mambi e katole ndi tambule lako kati muna mambote tulenda tambule la tuzola ne bantu tuzole bantu tukizola ntitenge ikibeni zole le mpanga ko ne buna bukizole langa mbasu tavo nzambu zolanga kanti nge kuzole mpanga ko ebubu televo ngeye nzambu zolanga vraiment c'est faux diambo dina kanende bete lako di ko lo mel ba mame batata lo kala no be mun kui kizimia ludi to kala no konso kadiambu beto katuveza wa mutako beto katuveza wa nleke beto saluketo zitisa ukizitisa paswa zitisa pawanka kakange wazora kono ka wazitiswa ngaye bankaga ngeko bazitisa anafuluke na dambi woni kikibe to mambo mingi tutaboba mamingi matutawa bongizi to mamona vo kungungu ndonga ya kakai tu kilimanda kabizi diko fatizona lwa kabe ngombe sido to be ziete lengi be kimpangu kansilu kulo lentima bongizi lwa kambanza ngungu zozikinanga basi kwilongo kyade bamona muna wao kenavo kelo aka kuna misioko ndanga kande lusone kana lobaka otata ginar lobaka we kela kalondoloka lumukina bukena vo mona kena tete avion ko ebe bavule kimba tele buntango kingane tufutuka mna tango yina mbade otobisi ngizidi kaya beto ko luwa tuludi bobo si batke zieta si abatko zieta male mo na koke ko dimba te tata ngoto to wazola voya lo akela ntetu kuna matadi
mbai koka kona ndima ewunu kikingalo yele kwa tatatanasi mbuine kana kikonka kana ndonga yingi na kana kanse mun sidi ko sile bun au revoir demana kami katukuba mene ko tatte sa tele magana kan sekata tele magana nga trotar ngisi dia de au revoir sidi ko sila nga atutale bobo vivyo kama sa ko tele managana kanse pangu mama mambo bene kwa beno kama ko be ko bobo skadi ntango ngatu tukale no bambote mambo mingi matakuiza nzenza za zingi zitakuiza katukitano vo mano kimbangise je suis vraiment un chrétien attention le kwikulu le kondo le mavanga lo kiamie tukale no bam kwikisi melodi je suis 100% kimbangiste très bien kasi tout la mon application principe zina mu Sainte Bible kadi imuna mwene mambo matubo sadilanga beto zola londe min siku bisalo résumé ko ni sala ya Bible tout entière ma won so mena mun kanda nzambe muna mambo mama matatu mona menena bobo woni ke kinza yelen tengelezi nzai kitu kiden tengelezi batu kabataw ki visa di akako diamu dia vumi wanzambe to kondolo kan to kale vumi wanzambe ngaka tuleni ko endela mubendela lako surtout beto te beno kumbanza ngu ngaka tuleni ko endela mubendela lako wamane longo ngangu sieboye ngana ko sabbo na ko tamantama muntu na ko longela ngangu wala ko kokki mbadi kiuda kari kuna ko ngangu ko tuluenga katwende mubendela lako muntu ndinga zole kawa yankaka yankara mpembe yankaka yenani tuweno ndinga nzambi votu wide ndinga nzambi butulendi yo kiesi sitomona kazi tomona landa ndinga nkara mpemba ntagu ilueke uvuka to kabati siriboanza tuwidi bo be badon kana kisikuza tangi munzila yezo ndombe mwesi Afrika tata nzambi ndombe tata nzambi ndombe mpileyina ekani kuti fita ba feki lende yirika enkanda feiza sono kene enkanda emundela ngana katugeni soko swelende za yirika sima yena lukala emitadi kwani emundele kama nakwenda swelende yirika diake bande tukana bonga diake poto beto pendo tudola kaka vienga ekalu mugina poto utika tukubula momoko mepa moye idiado tuluenga tuto mantete kimfumo kya mazulu mawonso no malanda igana kanga mane kawo yisu kata sabo ko boy izolele nzolele avuka wozole avuka d'accord boy izolele mone avanga mpasi ya tambula mu kimfumo kya mazulu ne dina kadene mpasi ko kanse utu to mantete mama kaka katumaniko teka sumezaka tomba yidika kibene tout cravate empilene ya 180,000 ou bien ga tout à bakosina ki tok benza ya 8,000 ou bien 100,000 ou bien 180,000 ibona kata mbako takuzulu yenzaka kani bitaba lena koni kala yako kala wavienga yani voto mbatati mfumo kya mazulu magonso no mene yako nsatusula tambula mo ngado tutakwenda beto sitolenda sitanunga vo sitadiate la bonso buzole nzambi sitobele swa voka bonso ga bonso buzolele budiati kabwako tudiate la bonso buna buzole nzambi mamingi kwani mena mambo mene yetu nsatu mukudutela kadi konso diambu yentangwani
mayeta zuzuko kin sasa baatu mabagange mpasi wunu kiki kan pi batu ke zingere nyo be sibandundu bankaka batele vo papa mambo atezu kelu mingu sibatu ngi mpasi pen pesingizi makulutela kwana kadi kebesa takulu kebesa tuluenga mutaki soro kele papa simoni kembang mutaki angani papa simoni kembang diangenda papa simoni kembang betu batata simoni kembang mwana nsalongela mumwinga mwana muntu muki tena mitango yingi mufitikala ebenoko ngiziko lutala dépense yingi lu sadidi mo lu autobus parce que ngiziko lu akila kansi ndanga mfunu lu vuidi dudia duna lu asemba ngozini kana ka lu voja mfunu ko ngalo akisizo to mene yangala la kibeni ba mama ndumba batata ba masemani banguriza mi to mene tonda yetu tondele mwana sarukina kya wonso no kilu sadidi mudi amada kumboka langiza kani pen sarso la vongiza la kama avion ngalu lendele ko ni ticket kansi mbuyini vo mpasi mukwenda to no fetu kan fisidi sita do aka na wuma kaka tuta sonsa to loaka luzolo to loaka mama kabata waki kongo kya mano kwa abre ki kunza mkwadi aka kwa koma kama de baba uri kingongo fuma kabata uzabele aka kwa c'est vrai si elle vout que la kuba mama bilumbe fiuma ka kuna vuata kin sasa alen ko kele kumbanda pango lukuba ma kadi banzenza bakuiza yami biza ko ngatuka biza yani papa simon kimbango bukata dina batama ko condamné à mort yani voye me mundele sika kitu kandombe mundombe sika kitu kamundele muntangu to mono yeyinda ko boma keke to kangama mono ke yeyinda ko boma ko kadi tata kadi kena ya niveau ngaye fotilu aka mo 15 ans baba ko kanga ngaye ya lunga na kaba lendu ko kanga wala futu ko nagata yenge mama kuna lukala sinzidi teva na ifutuka sinzidi est-ce que mutanga de bankanga luze mutanga no kanga ma kadi dina de sinanzambi kadi lelle katulo ko muntu ko mbote jangani tu kakina to futu kila konan kamba te yelumbu ya wuno kizola ko kenda mu voyage ntangwanda kadi yani ka kuba mana muzieta ko papa kuluntu ye papa simoni kimbangu papa kuluntu le 7 octobre 1921 ka inda relégué tandis que papa Congo Gasabonsisa walo ako Kinshasa le 12 wale lo so kunanzadi le 12 octobre 1921 papa belo kun lo sa kuna lutende le kunanzadi uzi fomu kelumbwe le 12 octobre 1951 vous quoi mina ngato 50 ans la batapela yoko vous makumatatu exactement condamné à mort le 4 octobre ici à Mbanzangu, le 10 Kulumogene Kinsasa, le 11 le 12 Belekun Tuba Munzadi, le 12 octobre 1921 Belekun Losa Munzadi. Vous y fois le 12 octobre 1951. Bilumbi Kwabina. Bilumbi Kwabina. Kuba papa kisolo kile maletro kumi papa dia lungana maletro kumi dia ngenda maletro kumi maletro makuma kwa mana nala to mafi mpingi tangu yi
papa voulait voir là qu'on a boloko 30 ans. Demain soir sonné. Condamné à mort le 3 octobre 1921, le 4 octobre à 8h du matin, bah fouette Ronda. Le 4 octobre 1951, c'est vraiment curieux. Nzami utuzolele. Mambo ngekwa na mayawo kansi. Nyina kwa swami kaka ngino kwa swami kaka. Tulande no edi amudina. Uno ki bansonge le colonel. Et noir. Colonel. Maintenant on a kala fonctionnaire. Luwanga a adjudant de fungula. Kokinsasa bayirike e camp. Di bokolonga adjudant de fungula. Tout ko de kalagana. Montandome. Kakituka juda Général Kiembe tokala yani kuna kananga yani premier sergent major. Eh bien le mugan kaka mbaden saka kadi wakala ye trikimosi akala yani amutindo kaka kitari amudina ko biantela mono kullu tembe kun toala nge sokala mfumo yani hey mono dernier grade ya mono premier sergent major wonu ki kinani colonel fakioye colonel limbi sanga itela manu natala no colonel ngo azara kamondelo be muto mwindo tukan Nzambe azalika kanzambe oyo colonel alukuta vya solo colonel mi sali lukula ndoto yangwana papa bakondana kayena amore kwati alubaki yoko kuma mundele oyo titra banani ya banani en tout cas soyez fiers de votre travail. Félicitations mon colonel. Asseyez-vous. Bon allez Camaniola tout en ando Camaniola qu'on a total non de Camo.
bamama mbanza ngungu beto ko Kinshasa tukalanga des centaines de milliers kansi mazung hatu bamama kansi encadrement yana mbinki koko jete ki bien nie papa Simo Kimbangu wavo ndombe sika kituka nani kumbanza ngungu mona 1933 administrateur ya Kalakuku Kimpumbulu kamundari ka Kalakumbanza ngungu ebe biya yenda ko boma bobu ntangu yo tole lo aka mo biro dama do basina ale ene telama ye kat kadi ntangu ne ke bakedi timbuku ko ene telama gana ngumbako diangenda Joseph Sedia Simone Kimbangu Sedia kunani Simone Kimbangu nge tuba kumbangeni kumbangeni diangenda kontima Joseph tata nange Simone Kimbangu nge kat kasi moto badubuno yake nkumba tata na muno ngeke mwana Simone Kimbangu songisa minkanda tata na nge muntu embi satana yani zola katula betu kwenda samu ne kuvingana bobo yayi bazako la kisangai colonel muntu mwindo commissaire sous-régional, commissaire de district, commissaire des zones, administrateur de territoire. Eh boy, papa Ludika tabinga tuluvunu. Bobo gouverneur ndombe. Ange. Aka monsieur Morale buka kusaka ikabena bagotso na ndanga kutonga kati bobu na bakati di bantu bana nani buizidi gouverneur bobu gouverneur nani mundele tadiri mphazi zeka yetu bobu tatome sensi yetu ngongo yetu bebe to bagotso katolene na yala ko tuwane luzitu kwa yalo kadi mpasi zinga mona papa mona samo pila yina beto kabantu ba désordre ko kadi fierté kala nga yami kadi kuna mputu ndanga lumukina bangane médaille kwa les rois baudouin qui n'a la voix eh bien éminence faites le travail de votre père comme lui-même il a fait alumukina ntimana poids mon wa esa majesté kan ke diambu de bubi dan toto ndokun timadi tokide ya sale salu ke tata bo tsubo ka sadile ko ni kibene ndo kanso kan ki lon kangela ne vous oubliez ambe minanga mya beto lokala kweti kanse bubulu e ka kimpwanza kalo sidi ya kaminanga ko ebo iluzolo tafuta ya kamna kinanga dia dio tukangama yemisiku tukangama yezola tukangama yebisandu mvula inoka nei bona ba papa e ba mama ntango yeka panda bantu bavuide kima kyawo patele avukalwa kantanga mbote mfaso ya future kima kyawo mona 18h bona ntango yituzalo sakolusisa tutondele lolonde misiku lokale yezola losale kamye ilolombele kumbanza ngungu
bonse be lomba kama flutiste kizebi kutuba zaidi kama mambo ina be lomba fliki oye luvela kana mambo mana me lomba yalutela ale lutoma kuna kadi mbanzeno yi ba fraise zebito mena lukune pomme de terre lutoma kuna kibeni madio ko madezo bio bina koni yetu mtoto wa moto nzamba kulogana yamene kami tazaba kitin salbi sarbi mabina kizebe mo kotiba jikulogana e contrat de mabu mana metuma flikyo ye ndango tini ne koko nanga kenkenda kibakinda papa bisarbi ngi bene yana si Louisa dia kin sase si Louisa donc zeno bina ba jete kidiaka banimba du ba jete kidiaka mote biza diaka ko lutendele dirigeant ye beno la ko Louisa tala bi salu salanga vraiment papa parce que vous avez savoir programme de mana publica ya video significa che chi magari ha un ya tavo ba scena mo so no mana sa più sa perché ma febbre non è la mossa non si presta una qua allora tanto le battane andiamo nando lo solo le kuiza lutumini ngatu ndonga yingi kwani kamino moska baden fana ko tuma tama to le file kamino ko babaka parce que bizi kuna e bina bi kuna ngamono dirigeant ye donc nous vingile no bilumu bilwe kisitwa kuna lutaka kono mbasike kingandi lutaka wani papa vovele allez to finisse kane kamino zole bataka sale bizi bonga bat nzeno sala nzeno talbi sala du sala comme ça benu dak lu bakida ke ngolo tena yidi ke mambo mana to izane bona ba mama batata lu tondele yetu tondele mane mama yen kanwa won sono wizidi yetu tulu tondele mona reception lu to sadidi to to mene yangalala lu kale no yengango wamane longa ngango seboye nganta mantama yani kuzukulonga kama kusune ngangu ale ina na wona ningi beto katunwana ko katufinga ko katuyemba ko katukono sari ko tumama pamba ko beto tubazola lutule no zola kuntwala lulonde misiku itosana no bisana imamo kama kazi yami mokolutela nzaibo batata ngoto finsin san bazolle sadira kadi tima puya ko puya to wene mona kibeni vo puya ka puya finsin san ka fikala ko bo beto bo beno ntadidi fakyo ye bobu le babingi bobu nga mfungi nga mutilisa wawo la kanse mare bene bu semisiki nde bene be wo tsono mfungi munno ale mbasi zizi bakuloga ne moko nsalan tubuna tangu yi madu kuma ko yidi ani ka yadi fuidi ko tangu ne ka tulen tanta mai na kokes ana ban lombele lumukina ale dingale ko telma sen tangu fingi le fioti ko ite ka yidi ken sammem dete ka fanga mo ngata ka fanga mineti ko ukwenda joni mwana kumba sei mwana vela amen. Mbanza Ngungu oye! Mbanza Ngungu oye! Mbanza Ngungu oye! 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 Vuvude kano! Bikano tukubikano moko twatonda lusiku dukusu malongi manatutambudi wanzambye to murafumbwasteli mwana vele mufumbwaste ni mwana